бобои ҳоҷӣ, ман дар Русия дар як корхонаи хӯрока кор мекунам. ҳар рӯз аз ҳамон корхона 3 ё 4 дона беиҷозат гирифта ба хона меорам. ё ин кори ман гуноҳ аст? ва аз шумо хоҳиш мекунам дар бораи дуздӣ каме суҳбат мекардем. кадом бародари мо дар корхонаҳое ки дар Русия ба баровардани хӯрока машғуланд, дар ҳамонҷа кор мекардааст ва аз ҳамонҷа ҳар рӯз мега 3-4 дона ҳамон навъи хӯрокаҳоро ман берун мекунам беиҷозат, яъне медуздум. оё ҳамин кори ман мақсад ягон халал залал дорад? албатта халал залал дорад. бародарои азиз, чӣ гунае ки аз ҳамин як мусалмон шумо молша медуздед? чхеле ки як мусалмонро фиреб мекунед? чхеле ки моли як мусалмонро хиёнат мекунед? дар ҳамон одаме ки мусалмонам ки набошад, гуноҳаш баробар аст. яъне инҳоеро ки шумо медуздед беиҷозати ҳамон мисол гӯем соҳиби корхона инҳоро мебаред истеъмол мекунед, агар чанде ки ҳисоб кун ки вай гӯшти гов бошад, барои ту гӯшти хук ҳисоб мехӯрад. барои ҳамин ин корро накунем. бародарои азиз ва гиромӣ, ман чандин борҳо бародарое ки алалхусус дар Русия кор мекунед, ман барои шумо бисёр таъкид кардам. он мардум шуморо ба хотири дин, ба хотири ислом, ба хотире ки онҳо медонанд ки дар ислом як қонуни бисёр сахте ки мусалмон бояд дурӯғ нагӯяд, мусалмон бояд дуздӣ накунад, мусалмон бояд хиёнат накунад. онҳо ин қонуни дина медонанд. лекин вақте шумо ин қонунҳоро ки мешиканед, ҳамон мардумам, бародарои азиз ва гиромӣ, ҳам дар худуд бо ҳам дар дин нафраташ зиёд мешавад. барои ҳамин ҳар чизе ки дуз дидай, бародари азиз ва гиромӣ, агар ту раҳбарта гуфтаам натонӣ, ҳамон миқдора бояд ки ту дар ягон одами мустаҳиқ, ягон одами бечорада бояд ки садақа кунӣ. зеро ки инҳо барои ту ҳамаш, бародарои азиз, бигем луқмаҳои ҳароме ки дар рӯзи қиёмат барои инҳо ту ҷавоб мегӯӣ. ва ҳеҷ вақт ин корро накун. иҷозат пурс, иҷозат дод, иҷозат надод, ҳаморо харида бурда бихӯр. бобои ҳоҷӣ, мо 3 бародар дар муҳоҷират як мағоза кушодем. дар мағозамон чизҳои ҳалол мефурӯшем. ба хотири ҷамъ кардани харидор дар ин ҷо сигор ҳам мефурӯшем. 5 вақт намозҳомонро мехонем. оқибати ин кори мо чӣ мешуда бошад? оё маблағе ки мо ба даст меорем ҳалол аст ё не? бародарои азиз ва гиромӣ, аслан ҳаракат кунем ки ҳамон магазинҳое ки шумо мекушоед ва алҳамдулиллоҳи раббилоламин ки шумо аз зумраи мардуми мусалмонин, он чизе ки дар динтон рухсатай, шумо аз ҳамон кор бигиред. ва ҳар чизе ки дар дин ӯро рухсат наметаҳанд, шумо бародарои азиз ба ӯ наздик нашавед. беҳтараш, бародарои азиз, ҳамин аст. алхайру одатун ва шарру одатун ва нафсу муътодатун. некӣ ҳам одат аст, бадӣ ҳам одат аст, лекин нафс яке аз амиро интихоб мекунад. ҳар як кор аз ҳамин майда сар мешавад. вақте оҳиста оҳиста як чизи майдае ки ӯ ҳаром аст шумо мефурӯшедаш, оҳиста 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 дигар, бародарои азиз, ҳамун тақвотон, ҳамун парҳезкоритон дигар дур мешавад, барое ки муҳаббати пул дар шумо пайдо мешавад. вақте даромад ки зиёд шидан гирифт, баъд қоидаи нафси одам ҳамин аст. дигар аҳамият наметаҳад ки ин ҳаром аст, ин ҳалол аст, парвои надорад. барои ҳамин бародарои азиз ва гиромӣ, акун як аз ҳама чизи муҳиме ки дар динмон ҳаст, дар мусалмон ҳамин аст ки ҳалол аз ҳаром бояд ҷудо кунад. аз ҳамин лиҳоз ман барои шумо маслиҳат метавонам, бародарои азиз, ки агар чанде ки
فایده کمی هم که در همون حلال ها باشد شما به همون قناعت کنید و هیچ وقت دست به آن کاری که یا آن چیزی که حرام است دست نزنید برادران. زیرا آیسته آیسته دیگر شما میگم که ولی بعداً دیگر خودتان دیگر در وجود شما همین خیلی فتواهای پیدا می شود که دیگر میگن این چی گپی نداره، این چی گپی نداره. آیسته 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 دیگر ایرانکه میبرید. برای همین قرآن میگه که این نفس لامارة بالسوء، هر آینه نفس دشمن شما هست. همین نفس آدم دشمنه و همیشه هر چنده که اگر ما برای این تامین هم که کنیم نه راضی می شود نه قناعت پیدا میکند، باز کمه میگن. برای همین دادرای عزیز کجایی ده باشید همون چیزی که یافته خورده سیم به همون شکر کنیم. به هر یک چیزی که حرام باشد شبهه باشد دست نزنیم. بابای حاجی پدر به خاطر کارهای ناچیز با فرزندها 3-4 ماه از گپ نمیزنند. با او سلام میدیم جواب نمیدهد ولی نماز روزش رو نماز تهجدش رو دائما میخواند. آیا در همین حالت در نزد خدا کی گناهکار است، ما یا پدر ما؟ و برادرها و خواهرای عزیز حرکت کنیم که پدر و مادر به خودش ناز دارد، قهر دارد، قهرگی دارد، خب یکان دل رنجی دارد، لیکن به هر حال اینا یک کان رحمن. در یک لحظه باز از همو قهرش، از همو مثال بگیم یکان سخنی بلند گفتگیش با پشیمان میشه برای که شما فرزند داشتید. برای همین خواهرای عزیز وقتی میبینید پدراتون ملالن، میبینید مادراتون خفن، قطعیتون گپ نمیزنن، شما حرکت کنین که گپ زنید. حرکت کنین که مثال راه های همون آشتیگی را بیابید. خوبش همینه وقتی او ملال شده بگوی توکلش به خدا و گناهگاره، با این برادر عزیز کار حل نمیشه.